Facebook, 20 zanimljivih činjenica koje niste znali. Činjenica broj 1. Svakodnevno se izvrši oko 600.000 pokušaja hakovanja Facebook profila. Činjenica broj 2. Prosječan korisnik smartfona posjeti Facebook oko 14 puta dnevno. Činjenica broj 3. Facebook prati sajtove koje posjećujete čak i ako ste se izlogovali. Činjenica broj 4. Prema studiji, 1 od 3 osobe koje posjete Facebook nakon toga osjećaju nezadovoljstvo sopstvenim životom. Činjenica broj 5. Facebook je primarno plave boje zato što njegov kreator Mark Zuckerberg pati od slepila za crvenu i zelenu boju. Činjenica broj 6. Postoji oko 30 miliona mrtvih osoba na Facebooku. Činjenica broj 7. Razlog za trećinu razvoda u Americi 2011. godine je bio Facebook. Činjenica broj 8. U Velikoj Britaniji jedna žena je provela 20 mjeseci u zatvoru zato što je kreirala lažne Facebook profile i tako slala lažne preteće poruke samoj sebi. Činjenica broj 10. Kada je Zuckerberg kreirao Facebook 2004. godine, žalio se na ljude koji su tu ostavljali personalne informacije rekavši da su oni glupi kao kurac. Činjenica broj 11. Samo na hosting Facebook potroši oko $30 miliona mjesečno. Činjenica broj 12. Facebook ima mogućnost da odaberete osobu koja će upravljati vašim profilom nakon što umrete. Činjenica broj 13. Svaki tekst koji napišete na status se šalje serverima Facebooka, čak i ako ne kliknete dugme za objavu. Činjenica broj 14. Prema studiji, 88% korisnika na Facebooku gleda profil svog bivšeg partnera nakon raskida. Činjenica broj 15. Uprkos blokadi, Facebook ima 95 miliona korisnika u Kini. Činjenica broj 16. Ukoliko želite da odigrate partiju šaha sa svojim Facebook prijateljem, otkucajte @FBChessPlay na chat. Činjenica broj 17. 1 gram vašeg DNK bi mogao da uskladišti sve podatke s Facebooka i Googlea. Činjenica broj 18. Facebook funkcioniše na 61 milionu linija programskog koda, što je duplo više nego što je potrebno za mlazni avion F-35. Činjenica broj 19. Možete promijeniti jezik svog Facebook profila na piratski tako što ćete odabrati opciju Pirate u jezicima. Činjenica broj 20. Jedini profil koji ne možete blokirati na Facebooku je profil njegovog kreatora Marka Zuckerberga. Za više videoklipova pretplatite se na kanal Pantopedija.